ئەمڕۆ مەسرور بارزانی پێشوازی کرد لە دەستەی مەکتەبی سکرتارەتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان. دەڕۆنشتنێکی کوسا ساناونی بەرپرسیارێ دەستەی ڕێخستیە جەماوەریە پارتیە دەموکراتە کوردستانی ئامادە بوو، شاندا نابری کورتێک لە دوورکار و چالاکیên یەکێتیە خۆ پێشکەشکردن. مەسرور بارزانی پشتی بخێرهاتنê ڕاگەهاند یەکێتیە قوتابیên کوردستانی ئەو ڕێخستیە تەکوشەرێک و ئەم تێدێ بەشدار بووین و ژیارە سیاسیە پرانیا me ji li wêrê dest pê kiriye. Ji ber wê niha jî em bi rêxistiya xwe qebûl dikin û piştgiriya tam jê dikin. Her wiha ragehan jî ku pêwîstî yekêtiya qutabiyên Kurdistanê li gorî program û planekê nû bêtir xizmeta teqa qutabiyan bike û hander be ji bo pêşxistina asta zanistî li Kurdistanê û di vî warî de jî hevkariya tam ya xwe ji bo wan dopat kir. Di beşeke din a hevdîtinê de Mesrûr Barzanî rewşanihaya deverê bi derfetê girdî ji bo gelê Kurdistanê qebûl kir û got rewşeke guncayî ji bo gelê Kurdistanê bi giştî hatiye rojevê û pêşerojekê rûne. Pêwîst e hemû bi canekê niştîman perwerane yêkrêziya xwe biparêzîn û ji ber niha di dema xwe amadekirinê dêne ji bo serketin û destxistiyên bêtir.